ariko hashize iminsi 3 noneho ntago ari icyamamare gisanzwe cyari kigiye kwitaba Imana. Hari hagiye gupfa umuntu ukomeye kurusha abandi bose bari bamaze kuzira umuvumo wa Aron Ramsey. Kwa 21 Mata 2015 Vatican yatangaje urupfu rwa Papa Francis wari ufite imyaka 88. Kuri iyi nshuro ariko Ramsey ntago yari yatsinze igitego, ahubwo yari yahawe inshingano nshya zo gutoza Cardiff. Mu 2008 afite imyaka 17 gusa, Aron Ramsey yatangiye gukina mu ikipe nkuru ya Cardiff City. Abamwe mu bakinyi bakiri bato cyane bagize amahirwe yo gukina mu rwego mpuzamahanga, kandi bidatinze impano ye yakuruye amaso y'amakipe akomeye. Muri 2008 Arsenal yaguze Ramsey mu masezerano yavuzweho ku gaciro ka miliyoni 5 z'amayero. Aha ni nayo izina rye ryatangiye kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Muri Arsenal Ramsey yakinye nka midfielder azwi cyane ku bushobozi bwo gutwara umupira, gutanga imipira ivamo ibitego no kwinjira mu rubuga rw'amahina. Ariko umwuga we muri Arsenal ntiwagiye ugororoka. Mu mwaka wa 2010 Aron Ramsey yagize imvune ikomeye cyane mu mukino wa Arsenal na Stoke City. Yavunitse amagufa yo ku kuguru, tibia na fibula, nyuma yo gukubitwa rero mu buryo bukomeye. Imvune yari ikomeye ku buryo Ramsey ubwe yigeze kuvuga ko atari yiteze kumenya ko nibazongera no kugenda neza cyangwa se kongera gukina umupira w'amaguru. Amakuru yatangajwe muri Kanama 2026 Ramsey yavuze ko ububabare bwari bukomeye cyane ku buryo gutaka cyane kwe byanatumye rwasaya rwe ruvunika. Yongeyeho kandi ko kugeza na n'ubu agifite metal rod ku kuguru, kandi ko rimwe na rimwe imihindagurikire y'ubushyuhe imutera kubabara. Gusa nyuma y'igihe gito yaravuwe aragaruka yongera kwiyubaka, maze nyine asubira mu kibuga. Mu kiganiro cya none rero tugiye kukubwira byinshi kuri Aron Ramsey ndetse yewe n'ikiswe umuvumo we mu nkuru yiswe Victims of Aron Ramsey Course, Who is the Next. Muri 2013 na 2014 Ramsey yagize umwaka udasanzwe, maze atsinda ibitego 16 mu marushanwa yose yakiniye Arsenal. Icyo gihe rero icyari ikintu gikomeye kurushaho nuko yatsinze igitego cyahesheje Arsenal FA Cup muri 2014. Yaje no gufasha Arsenal kwegukana FA Cup muri 2015 no muri 2017. Bityo umukinyi wari warigeze gutinya ko atazongera kugenda neza yari yongeye kuba umwe mu bakinyi bakomeye cyane muri Arsenal. Muri 2019 Ramsey yavuye muri Arsenal ajya muri Juventus yo mu Butaliyani, ari naho yakomeje gukina ku rwego rwo hejuru ndetse yanatwara igikombe cya Serie A mu mwaka we wa mbere. Nyuma ya Juventus yakiniye Rangers, Nice na Cardiff City mbere yo kujya muri Pumas Unamo yo muri Mexico muri 2025. Ku rwego rw'igihugu Ramsey yari umwe mu bakinyi b'ingenzi cyane ba Wales. Yatangiye gukinira ikipe nkuru ya Wales muri 2008 afite imyaka 17 gusa. Nyuma yaje kuba kapiteni w'ikipe y'igihugu ndetse yewe anaba umwe mu bakinyi b'ikipe y'igihugu cyari cyariringiye cyane. Ibi rero byagaragaye cyane muri Euro ya 2016. Wales yakoze amateka igira muri kimwe cya kabiri kirangiza, maze Ramsey aba umwe mu bakinyi bayo bari hejuru muri iryo rushanwa ndetse wanashyirwa mu ikipe nziza y'irushanwa. Yabaye kandi umwe mu bakinyi bafashije Wales kubona itike y'igikombe cy'isi cya 2022, ari nacyo gihugu cyari kimaze imyaka myinshi cyane kititabira kuva muri 1958. Nubwo Ramsey yarazwi cyane nk'umukinyi w'umupira, hari ikindi kintu cyatumye izina rye rimenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, icyo abantu bise Aron Ramsey Curse. Hari abantu batangiye kuvuga ko iyo Ramsey yatsindaga igitego hari umuntu w'icyamamare wahitaga apfa hafi nyuma y'uwo munsi. Ibi byagiye bishimangirwa rero mu mvu z'abantu benshi bazwi zabaga zabaye hafi y'imikino Ramsey yabaga yatsinzemo ibitego, ariko ni ngombwa kubitandukanya n'ukuri. Nta gihamya cya siyansi cyangwa se imibare yemeza ko ibitego bya Ramsey bitera urupfu rw'abantu. Mu mugani wakwirakwiye cyane kuri internet, ahanini kubera guhura kw'amatariki kwagiye gutangaza abantu benshi. Niyo mpamvu iyi nkuru ikwiye gufatwa nk'imyemerere cyangwa inkuru ya internet, ntabwo ari ukuri kwemejwe. Ramsey straight away in real trouble.
buri gihe Ramsey yatsindaye Igitego abafana bamwe bahita bajya ku mbuga nkoranyambaga bakandikamo bati who is the next cyangwa se noneho ninde ukurikiye. Ramsey yabaye umukinnyi ukomeye cyane mu gihe yakiniraga Arsenal ndetse yahoze no gukinira amakipe nka Juventus, ariko mu myaka ishize izina rye ryagiye rihuzwa n'inkuru idasanzwe yiswe Aron Ramsey curse cyangwa se nyine umuvumo wa Aron Ramsey. Iyi mvugo yatangiye kubera ko nyuma y'ibihe byinshi Ramsey yatsindaga Igitego maze nyuma yaho umuntu uzwi cyane agahita apfa. Uko byagiye byisubira muri abakunzi b'umupira w'amaguru batangiye kubona ko hari ikintu kidasanzwe kiri hagati y'ibitego bye n'umupira n'impfu z'abantu bazwi. Ariko se koko Ramsey yaba yari afite uwo muvumo? Kuwa mbere Gicurasi 2011 Ramsey yatsinze Igitego igihe Arsenal yakinaga na Manchester United. Bukeye bwaho kuwa kabiri Gicurasi hatangajwe ko Osama bin Laden wari uzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga yari amaze kwicwa. Abantu ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira guhuza ibyo bintu byombi. Ramsey yari yatsinze Igitego nyuma yaho umuntu uzwi cyane yahise apfa, ari naho rero umuvumo watangiye gufatwa nk'ikintu gikomeye n'abantu benshi kuri Aron Ramsey. Kuwa kabiri Ukwakira 2011 Ramsey yatsinze Tottenham Igitego nyuma y'iminsi 3 gusa. Ku munsi wa gatanu Ukwakira Steve Jobs, umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya Apple no kuyishinga, yahise apfa. Steve Jobs yari umwe mu bantu bazwi cyane ku ikoranabuhanga ryo ku isi. Igihe abantu barebagarira ayo matariki batangiye kwibaza niba koko ibyo byari impanuka cyangwa se niba ari uruhurirane rw'umuvumo wa Ramsey. Ramsey aratsinda nyuma yaho umuntu ukomeye agahita apfa. Kuwa 19 Ukwakira 2011 Ramsey yongeye gutsinda Igitego ubwo Arsenal yakinaga na Marseille muri UEFA Champions League. Bukeye bwaho Muammar Gaddafi wari umaze imyaka myinshi ayoboye Libya nawe yahise apfa. Ibi byabaye indi nkuru ikomeye mu mvugo yiswe Ramsey curse. Abafana batangiye gukusanya amazina y'abantu bazwi bari bamaze gupfa nyuma y'ibitego bya Ramsey maze urutonde rugenda rwiyongera. Kuwa 11 Gashyantare 2011 Ramsey yatsinze Sunderland Igitego. Uwo munsi nyirizina umuririmbyi w'icyamamare Whitney Houston yitabye Imana. Houston yari umwe mu baririmbyi bakomeye cyane bo mu mateka y'umuziki. Kuba urupfu rwe rwabaye ku munsi Ramsey yatsinzeho Igitego byatumye inkuru y'umuvumo irushaho gukwirakwira. Kuwa 3 Ugushyingo 2013 Ramsey yatsinze ibitego 2 Arsenal yakinaga na Cardiff City. Uwo munsi kandi umukinnyi wa filime Paul Walker yarapfuye yazize impanuka y'imodoka. Walker yarazwi cyane kubera uruhare rwe muri filime za Fast and Furious. Kuri benshi kuba Ramsey yari yatsinze ibitego 2 uwo munsi nta kabuza n'undi Paul Walker yagombaga gupfa. Byabaye kimwe rero mu bintu bikomeye kandi biteye amatsiko kuri iyi nkuru. Kuwa 10 Kanama 2014 Ramsey yatsinze Manchester City Igitego mu mukino wa Community Shield. Bukeye bwaho kuwa 11 Kanama umukinnyi wa filime n'umunyarwenya Robin Williams yarapfuye. Williams yari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri Hollywood. Ibi byongeye gutuma abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga bati Ramsey yongeye gutsinda, noneho ninde ugiye gukurikiraho? Nubwo nta gihamya rero cyari gihari, iyo mvugo y'umuvumo yari imaze kuba urwenya rukomeye cyane muri football. Mu ntangiriro za 2016 inkuru yongeye gufata indi ntera. Kuwa 9 Mutarama Ramsey yatsinze Sunderland. Bukeye bwaho kuwa 10 Mutarama umuhanzi w'icyamamare David Bowie ahita yitaba Imana. Bowie yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka y'umuziki. Uru rupfu rwongeye gutuma abantu basubira ku rutonde rw'ibindi byamamare byari byarapfuye nyuma y'ibitego bya Ramsey. Ntabwo byarangiriye kuri David Bowie. Kuwa 13 Mutarama 2013 Ramsey yatsinze Liverpool, maze kuwa 14 Mutarama umukinnyi w'icyamamare Alan Rickman ahita yitaba Imana. Rickman yarazwi cyane kubera uruhare rwe nka Professor Severus Snape muri filime za Harry Potter. Kuba rero David Bowie yari yapfuye nyuma y'igitego cya Ramsey, hanyuma nyuma y'iminsi mike Alan Rickman nawe agahita yitaba Imana nyuma y'ikindi gitego, byatumye abantu benshi barushaho kuvuga ko hari pattern idasanzwe ihuzuye umuvumo wa Aron Ramsey n'impfu z'ibyamamare byinshi ku isi. Kuwa 5 Werurwe 2016 Ramsey yatsinze Tottenham. Bukeye bwaho Nancy Reagan wari umugore wa Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahoze ari First Lady wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahita apfa. Abantu bongeye gushyira urupfu rwe kuri rutonde rw'ibyiswe Victims of Ramsey Curse, ariko nanone nta gihamya cyangwa ikimenyetso cyerekana ko Ramsey yari afite aho ahuriye n'urwo rupfu. Kuwa 21 Gicurasi 2017 Ramsey yatsinze Everton. Bukeye bwaho kuwa 22 Gicurasi
Nicky Hayden wari umwe mu bakinyi bakomeye cyane ba MotoGP nawe ahita yitaba Imana. Ukebwaho kuwa 23 Gicurasi, Roger Moore nawe wari umukinyi wakinye James Bond nawe ahita apfa. Ibi byatumye muri iyo minsi abantu bavuga cyane ko umuvumo wa Ramsey wari wongeye kugaruka. Kwa 19 Mata 2015 Ramsey yagizwe umutoza w'agateganyo wa Cardiff City, ikipe yavukiyemo nyuma y'uko Omer Riza yirukanywe. Ramsey yarahawe kuyobora Cardiff mu mikino 3 yari isigaye ya shampiyona, ariko hashize iminsi 3 noneho ntago ari icyamamare gisanzwe cyari kigiye kwitaba Imana. Hari hagiye gupfa umuntu ukomeye kurusha abandi bose bari bamaze kuzira umuvumo wa Aron Ramsey. Kwa 21 Mata 2015 Vatican yatangaje urupfu rwa Papa Francis wari ufite imyaka 88. Ibi byatunguye abakunzi ba football bongera kuzura inkuru yiswe umuvumo wa Aron Ramsey. Ubusanzwe uyu mugani rero ukavugwa ko iyo Ramsey yatsindaga igitego umuntu uzwi cyane yashoboraga guhita apfa nyuma yaho. Kuri iyi nshuro ariko Ramsey ntago yari yatsinze igitego, ahubwo yari yahawe inshingano cyazo gutoza Cardiff, maze Papa Francis ahita apfa nyuma y'iminsi 2 gusa Aron Ramsey ahawe izo nshingano. Ibi byatumye abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati nubwo Ramsey atatsinze igitego umuvumo we waba waramukurikiranye no mu kazi ko gutoza. Ariko ibi ni coincidence cyangwa uruhurirane n'imyemerere y'abafana, nta kimenyetso cyemeza ko Ramsey yaba afite aho ahuriye n'urupfu rwa Papa Francis. Nge ndibariza, wowe wemera ko umuvumo ubaho cyangwa se nyine ni coincidence n'uruhurirane rw'ibintu biba byashatse kubaho? Kwa 7 Mata 2023 Aron Ramsey yatangaje ko asezeye gukina umupira w'amaguru, ndetse yewe icyo gihe yari afite imyaka 35 yonyine, nyuma y'umwuga wamaze hafi imyaka 20 kandi wamuhesheje gukina imikino irenga 600 ku rwego mpuzamahanga. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho nje ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.